अहनबदा हौजिक फाउगी मरोइबा पाउ पिजरे चाही नौरिबी नुपी फारगा लौसिंदुना थमलुबगी मरालदा नुपा अमा चाही निपान की जेल फादोकपिख्रे जिंग निंखाइबना नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम लंबी फाउनद्रे अमदी चाही असिगी ओइनसु कांग सिंगबगी थौराम पांगथोख्रे खुरुमजरी ISTV पाउ मिरंग ताबिरिबा पुनमकु तराम लोकचुरे हौजु फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी चाही नौरिबी नुपी फारगा लौसिंदुना थमलुबगी मरालदा नुपा अमा चाही निपान की जेलदा फादोकपिख्रे मसागी नुपी अमसुंग अंगांग लेरबा मियोय अमना चाही नौरिबी नुपी मचा अमबु फारगा लौसिंदुना थमलुबगी मरालदा कोर्टना चाही निपान जेलदा लैननबा अमसुंग फाइन ओइना लुपा लाख अमा थियननबा कोर्टना याथंग पिख्रे लाइरेंजम अवांग लाइकाइदगी लाइरेंजम नाव सिंह चाही कुनगुमदोय अपोकपा लैखिद्रबा लाइरेंजम मेरागी मथक्ता थारकपा केस अमगा मरी लैनना स्पेशल जज पोक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 1 मणिपुर आरके मेमसा देवी की कोर्टा सटखिबा हियरिंग दा कोर्ट असिना मरा लैरे हाइना लाउथोख्रबा लाइरेंजम ननावगे फादोक लाउथोखिबनी चटखिबा सेंटेंस हियरिंग अदुदा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एन नीलचंद्रना कोर्टा थमखिबा वाफम अमदे डिफेंस काउंसिल ना थमखिबा वाफम कोर्टना नाकल अनिगी वा ताराबा अमसुंग केस का मरी लैनबा रिकॉर्ड येंगलबा मतुंगदा कोर्टना कन्विक अदुबु सही निपान जेल लैनबा अमसुंग लुपा लाख अमा फाइन ओइना थियननबा याथंग पिके करिगुंबा फाइन असि थिबा ताराबदी लुपा लिसिंग मरिफु विक्टिम अदुदा पिगदबनी हाइनसु कोर्टना ताखिबा ऑर्डर अदुना पल्ले लोइनना लाउथोखिबा सेंटेंस की मतम अदुदगी महाकना हाना जेल लैरकपगी मतम अदु कक्तबदसु कोर्टना अयाबा पिखे नोंग चुबदगी नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लुआंगचुम अमसुंग रुंगखुंगी मरक्ता चिंग निंखाइदुना नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम लंबी फाउनद्रे मसिना मरम ओरगा लंबी की नाकन अनिमक्ता गाड़ी कयामरुम पंदुना लैरे हारे मफम असी नोंग हेक चुबगा हेक निंखाइगनबा मफमनी लंबी सिबु सेमलिबा एजेंसी AVCI की PRO दगी फंगबा पाउदा सिंग निंखाइबगी लैखोम लैनांग सिंग सेंगदोकपगी थबक कने चथरी ngasi नोंगमदी मफम असी सेंगदोकपदा मतम लौगनी हाइरी सही खुदिंगी पांगथोकपगुम सही असिगिसु कांग सिंगबगी थौरम कोनुंग ममांगदा पांगथोखरे थौरम अदुगी मनुंग चन्ना लोट जगन्नाथ बलभद्र अमसुंग सुभद्रा की मूर्ति सिंह कांगदा लेंखट्रिंगैदा चनबगी मतुंग इना श्री श्री गोविंदजी की टेंपल दा मियामना हई लई कतुना याइफ थौजाल निनखिबगा लोइनना लाइनिंग लाइसोल की ओइबा थौरम सिंह पांगथोकतुना मसिंग यामलबा मियामना सरुग्याखि थौरम अदुदा धर्म लाइनिंग लाइसोल चनबगी खेनबा थादोक्तुना तोंगान तोंगान फुरुप सिंगी मियोय सिंगना सरुग्याखि तुंगदा लोट जगन्नाथ बलभद्र अमसुंग सुभद्रा की मूर्ति सिंह लेंथोरक्तुना कांग मथक्ता लेंसिलबा मतुंगदा मियामना कांग सिंगदुना थौगल तौखि कांग सिंगबगी थौरम अदु असोयंगाम थोक्तनबा अमसुंग मियामगी मतेंग पांगनबा पुलिस ट्रैफिक पुलिस मणिपुर फायर सर्विस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच की वॉलंटियर अमसुंग लनाई मियोय सिंगना मतेंग पांगखि ngasi iramda manipur gi kunung ge kang singba manipur kang singba gobinji habsi am nungai ba akhoi su ani iramdam ni hin hau prup ni na asi ma kang sing si am nungai hau ki ba sahi kaya da problem kaya thoki na manipur parja sida masa manai sin da siba tawba ngam lakhi ba du ngasi kang sing si atu ki miting nungai maramdi ईश्वर सिगी थौजाना मणिपुरी हजिक थोइबा तंगदुले तादबसी ngasi ईश्वर लिंथोपिदा लिंथोपि मतमगा लोइनाना मसा मनागी सु अफबा बोर पिरम सुनु सिगना इंबा पुसिनु सागबा मणिपुर सिदा अवाना तादबा ओइसनु हाइवा खल्लो सिदा खोइसु सरु याजाबनी तिदिम लंबीदसु स्कोन मंदिरना सिंधुना कांग सिंगबगी थौरम पांगथोखरे थौरम अदुगी मनुंग चन्ना लोट जगन्नाथ बलभद्र अमसुंग सुभद्रा कांग द लेंखतुना स्कोन मंदिर ममांगदगी हौरगा क्वाकैथेल ट्रैफिक आइलैंड फौवा कांग सिंगबगी थबक पांगथोखे मियामना लंबीदा थोरक्तुना हैलै क्या कनखि
ngasi ratha yatra kang kumhai ga mari lainana Manipur gi governor Ajay Kumar Bhalana Sri Govindaji temple da lai khurumkre state asida lairiba mipum khudingba ingna chikna award apa lehan bidna ba governor na thauni ki Ukrul senba passenger puba winger amagi driver amasung passenger nupi ama ngarang mongkot Sefuda Furakiba Togdok Kato Katamnau Long Amasung Tangkul Naga Valley Student Association Akana Yaning Daba Fongdokle Lubasigi President Amasung General Secretary na Puna Thorok Pacherol Amada Mengko Chifu Kulgi Chief na Yungaroga passenger Singda Kihalakiba Thong Yaning De 2023 ki May Ahumdagi Thorak Liba Irang Asida Pamdaba Togdok Sing Toktana Bahona Duna Lakibani Adubu Tengkang Kayada Imphal Ukrullambida Pamdaba Togdok Kaya Toktuna Lakli Makata Nasigumba Muknaba Togdok Hangalaktana Ba Togdok Asida General Sing Pung Kunmarigi Manungda Puthokadabani Natrabadi National Highway 202 Imphal Ukrul Lambida Kuki Singna Sathok Session Tawbada Athingba Thamgani Ukrul District Manungdasu Sathok Session Tawba Yaroi Hairi State asida thokliba proxy war asi karamba matamda loigadage haiba adu kanaguma matana haibasu ngamkhiroi aduga state asida anoba lengaksu matam khradi semla khiroi haina congress ki mla ke ranjit na fongdokre wafam asing asi kaksing district ke sugnu assembly constituency ki manung chanba wangu laifam sithek laikai da mla ge local area development fund gi lupa lakh nimfu manga changna saba multipurpose community hall sangaduna miyam da sinaba ki tharamda haikibane construction committee na sinduna pangthokpa tharam aduda hana bjp Leramba Miyoi Krasu Congress Party da Nauna Yaroke Thoramaduda MLA Ranjit Namaka Taraduna State Asida Thogliba Chahian Helaba Irang Asina Miyamasi Kam Thengna Ware Adubu Thogliba Lana City Center da Paliba BJP gi Kut Town Yawana Ngasi Fawolution Bangam Dabani Loinana State Asida Lariba BJP Lenga Asina Constitution Piriba Lenga ki Power Adu Sijinaba Haitre Makwigi Tawgadaba Matau Adu Tawdabana Ngasidi Levagasi Tungi Asa Lariba Naha Kaya Makuta Kulai Paraga Masagi Kul Ngakzare Aduga Hausik Namuk Maraiwak Maramdam Kanjana number Tokiban Naha Singbu Maran Pishilaga Faba Punba Horokle Asumna BJP like Panba Yadra Matamasida Hanagi ex CM and Birena Manipur BJP Gichet Nimfu Kagan Haina Pariba Si Kari the Yanglaga Haribano Haiba Wangsu Makatana Hanke Thoramadu Sugnu Block Congress Committee President Amadi Marueba Mui Singh Amadi Lamdamadugi Marueba Mui Kiana Sarugyaki Lasi Sarkar Noina, Tawudu duty Tawudagi, Maramba Mazati, Commendable Kunga Pusida, Kunga perhaps the Lady Yorobani, Aramba Yorobani, BB Yorobani, Lady Youth Lady Yorobani Kunga perhaps. No one of the so either Awam Tagani, Mapun Sisu Jail Legani, Moy we don't I number over Semaga, protection piece I say, Sunu can MLA Assembly of Nakuna. Iramdam Vijati, Kannadam Vidamasi Noina, Hawaii Kuba, Manipur from Puding was the Sapaya. By Tengogi sign out sing, Village, volunteer forces sign out sing. No in the no way fire, Migi Maran Matumuna, Aramatomba, Natraga Migi Matu Masala, Valori Singaka, Aramatombaga, Madura Pago, where the Ikamre, Aduna the Lam, Sigamata, no way Pago, we don't go Pago, and everybody. I have found the American material, I get Tengo. SP Imphal West ki Mireng Makhada Sub Division Police Officer Mayang Imphal Tongbram Bimol Chana Luchingba OC Wangoi Police Station Investigation Officer Amadi Forensic Expert Sing Yauba Punba Tim Amana Haukiba Jun Gitang Tara Amadi Taramatoi 2025 ki Lona Ba Hingda Thiba Fangdana Leiraga Samuro Makhalekai Maning Nambul Turel Mapanda Fumjinduna Leramba Siba Oina Funkiba Paubi Tektagi Sesam Abdul Kadir Elias Achoba Misiga Mari Lainana Satharakpa Investigation Yesarugama Oina Main Accused Oriba Longjam Khava Elias Boy Shingaloina Crime Scene Yengsin Kre Amadi Crime Recreate Taukre Crime Scene Inspection Amadi Recreate Taukiba Mafom Singadudi Abdul Kadir Elias Asobuna Changlamba Mafom Yumnam Huidrom Makhalekai Mahakpu Pushinkiba Mafom Arambai Tengol Unit 27 QRT Camp Oramba Mafom Tiam Lei Sangkong Amadi Sina Fumlamba Mafom Samuro Makhalekai Maning Nambul Turel Mapani Forensic Expert Yauba Punba Tim Aduna Yamna Kufna Yengsinki First World Deaf Blind Day 2025 Amasung Class 10-12 Fast Tower Club Amadi Junior Research Fellowship Fanglaba Disabilities Mehaidoi Singh Handicap Development Foundation na Sinduna Okpugi Thoramama Pioneer Club Lamdeng Makhalaikai da Pangthokre Ngasigi Thoramadu da Dhanamanjuri University Department of Philosophy Assistant Professor Sungkham Baigisandra IRE Group of Institution Wangzing Principal Dr.
Narembam Rajib Kumar ISD Foundation ki chairman Dr. Sapam Jasawanta amasung Pioneer Club Lamdeng ki president Khundrakpam Lokendrana Singh Singna presiding member oina Sarugya ke Singna American author Haley Adams Keller ki photo da highlight katun ikai khumna basu utke tharonga mari lenana Dr. Sungkham Vaigasandrana aikoi mioi bana lairik laisu tamluraga amade midna kongna taraga fanglakpa wakhalok sing khara watpa angang singbu handicap ni haina aikoina loba si langani makoi dagi su normal person amana tauba ngamdaba tongan bo wakhalok sing mayam ama yauri Haiki, Tarongi Sarugamo Oina ISD Foundation ki Mahiri Singi Tongan was Jago Ishai Kasu Miam the Utki. Angang Singche, Numagi, Hong Niam, Sanan Bell, Hong Asang, Lingjun Griba, Terren Singa, Hanaman Singa, Isadis, Mind Tode, and Hopeless with the Sugaya, Hop Simang the Tambigatan. I did sing Gavas and Pamsa Kunina, Isana was a poor singing, and I'm going to sing him at once. I declare Kazak Rabakan, and Angang say, Karikino, emergency, it just told them the car. Masam Singche, Aquina, Namdrabanianas and Casinam the Melagati, Rango, in the Sponsolacani, put the Masam Singche Sin and Bamdraka, and got Iwan. Masi Mapam Chana, Matang Chana, Nang Sindarity, Sinavadea, Pakatra and Kanze, Shima. Indian Red Cross Society IRCS Thaubal District Branch ki Tarataruk Suba Foundation de Thauramasi Thaubal DC Complex the Labor Counting Hall the Pangthokre Thauramaduda Deputy Commissioner Thaubal District Suoriba IRCS Thaubal District Branch ki President Hana Kamei Thaubal District Jilla Parishad Administrative Committee ki Chairperson Khundrakom Sova IRCS Thaubal District Branch ki Vice President Dr. Ketumiu Manglem Secretary Athopam Navachandra Advisory Member Ex-Minister Dr. M. Nara Amadi Founder Patron Member National Awardee Disam Ivo Chona Thoiba Mithunglan Singh Waina Sarugya ke Tharongi Mapung Oiba Sarukama Oina IRCS Thaubal District Branch ki Annual Report Pathoktuna Punna Khangminabaga Loinana Laklibatam 2025 Tegina 2028 Fawbagi Nona Thaupugadaba Secretary T.S. Rogan Amasung Chairman K. Sadananda Yauna Managing Committee Member Shingda Charles Kusina K. Thaubal Branch Asigi Annual Bulletin 2024-25 Athoiba Mithung Singna Fongbaga Loinana IRCS as Vina Sinba State amasung national competition ke ada manalaur kraba mahiroi singda khudol pot ke asutam ki DC Thaubal hena kamaina pukchel chawba amadi kathokning bagi wakal asi isa isa dagi haurokpa ithilabani mioi ba khunai gi damak IRCS Thaubal branch ki voluntary member singna kathoktuna lakleba se lakadaba matam dasu makhatana adumak Sathaduna Iram Damasi, Afaba Maikaida, Ahong Bama Purana Bahona Haukiba Sahi Sing the IRCS, Ki volunteers sing Nakatopolon and Miam Gidamak, Hona Kibakaya, Adugidamak, Apienba, Fongdoki. I want all of us for the cooperation and also for the advice from the seniors and from everyone here. And we will continue to do these commendable jobs even in the future. And also, not only this, when we do something, as Mahatma Gandhi has said, if you want a change, you should be the one to a change. You should be the change for the change of the people of this district. Not only this, to the extent of the state, to the nation and internationally. Advocate Ngangom Tes Kumar Makhatana 2025 tagi 2028 Fawa ISTV network ki legal advisor oina bakhan kre ISTV hek horokpadagi hauna Advocate Ngangom Tes Kumar na legal advisor oiduna lakli loinana network asigi legal gamari leina ba thorong kyasu puthokli TM-NPS na sinduna LM Sana na iba Manipur amasung Kavo Tampak Hana Mingthon Balarik amangasi Manipur Press Club ta Fongkre Larik Phongbugi Tharamaduda Lamlai Assembly Constituency ki MLA TS Ibomcha Dhanamanjuri University ki former VC Dr. R.K. Nayan Sana Devi DM University ki Professor Dr. Sarachandra Longjamba Consumer Dispute Redressal Commission R.K. Sumitra Amadi UMO ki President M. Sorojani Laimana Marueba Mirsing Oina Sarugya ke Tharongamari Lenana 2023 ki May Humda Thoki ba Kanglof ki Irang Aduda Laikidreba Singi Mafam da minute and 2 minute left na Ikai Kumnab Utke Tharamaduda Tongan ba aibi kayana Sarugya ki 11 kV gi
panel sindokadaba maramna 132 by 33 by 11 kV kongba substation gi 11 kV outgoing feeder khudingmak tha asigi kungamapan gi ayuk pung manga dagi nungthil pung manga mai mutkani shutdown manungda 11 kV yaripok 11 kV khongman 11 kV thambalkhong 11 kV wangkhai 1 substation konba consumer sing mai fanglo haina substation 3 gi manager nongthongbam arun gi cherolna khangalakli Haukiba me kuntra mathoida ising ichauna maram oiduna haingang mayai laikai gi Imphal turel torban kai ki bedagi thumjilakpa isingna punnayum chani rom awaba takiba sing relief material kharanatna ngasi fawba karigumba public ki infrastructure financial Nesingba amata lainga ki maike digi mateng fongbole tree haina paumi singa unabada awaba taraba miyu amana fongdurakli handaki isa oduna awaba tahalaba hangang mayai lekai gi miyu ke yauna waikhom maning community hall da pangthokiba paumi singa unaba aduda mahakna makha taraduna kai kiba turel torbal asi chamjinanabagi damak hangang sing digi lewak logduna semba horakpada forest department na thingba pirakpadagi khudong chadre loinana water resources department asu torban asi haudik fawbagi oinadi semjinbagi maong leitre athubada assessment tawduna awaba taraba singna lainga ki maike digi fangpham thokpa sing athubada fanghanbiu haiki DC masamok so koin hanjan na lakpiu kamai tawrino ka habia lakpi da ba thokriba thodok se akoi yam luna dip se yam luna kai maram oiraga akoi gi masida kai ga mangi ba siti soina na aduna adu mangi aduna de habu siti sengna kai gi matam dum khangraba tani returning wall chaliba maong mato mayam jing asi am da koina sufficient ona pen da ba maruina mamang na khar returning wall si ahumnak 3 times sugra marirak sugra returning wall dinga namma samma sakreba sigi nammi ba mayam sing asi maruina department side ge karam among da phagada ge ju kam ta lokot ba adegi lambi ji da hujil lairiba nakan ani makse drain je amata yada ba tawhonning ba je torok ta ba ona taina ba mawong da akoi mathon da form tha dal u adegi form du lalamme adugi nangi property ge chana de adu tawdi haina chom leraga akoi ji parja akoi ji da ngawrok pu gi phim ma la kan ji da akoi na basement ji da akoi ji kitang hairaga masi ji na elar ka tawra kan da khara phagada ra na akoi na tasengna akoi president akoi na samaina kaujabane haba tare Paumi singu unabadu da sarugyakiba joint coordinating committee hangang mayai laikai gi convener Tayanjam Santana ising isa oduna laikai sida awaba kaya tahankhre lengak na staramba retaining wall ase mawong tana saramdarna toran torban asi kai kivani Ichawasina yum kaya amasung yum da yokpa sa san kaya mangkre sigumba awaba kaya si koknana ba amasung matungda amuk hanna thoktana ba PR lengagasina thabak pakhatpiu khudakki oina torban kaiba si samjinana ba honabada kanagumba khrana ayadapan piriba si tohoningde laikai gi leibaki oiba thabak ta athingba pirakpa si maram chade PR lengak na miyam gi awaba si kokhanana ba thabak pakhatpiu haiki Torban si thona ba honaba matamda anapuda leiba hangang sing sidagi leiba logjagi ana honaba matamda athing ba ma pibiri koi safe environment campaign committee haba masigi chairman sina mutum inaubi apoko gi ming laikhidraba mutum thawajau haiba miyo sina yamna toina aikoi sing sidagi asigum ba akai tu si khudaki oina mention ba honaba matamda Magna police ta pau he piba lana gi oina sina ba sunata ba praja myam gi oina khungang si kanana ba hona jabada athing ba se yaraga di lokthok piu iranai gi natraga thika oina tawgi damakta di mahaki athing bidu sana biu aduga praja gi oina mayam gi oina torko matam di asigum athing ba si tawbiganu karigum makhata na mayam gi oiba thabak thoram da athing ba pir labadi si mutum inaubi mahak masada laikai amadi committee na lawpa action da masana yajagadobani haiba Rims lambi amasung Rims gate Michaelom the electric rickshaw Singna Transport Department gi ayaba yaudana passenger pusalakliba lakliba July thagi anidagi thingzile haina Rims Gate Transporter Joint Administrative Council na lauthokre Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi from the Rims Gate Transporters Joint Administrative Council gi media coordinator Kes Bota Luangna Transport Department na piba road permit yaudaba e-rickshaw kayana passenger service toksilakpadagi hana Transport Department na road permit piduna chahi kaya mamangdagi passenger service torokliba Rims Gate ki driver singa toina na sainaba kaya thokle chahi asige me nipan da Transport Department gi director na serol ama thoktuna housing forward ki oina electric vehicle e-rickshaw amata da Rims Road Maikei da amadi Rims Gate passenger service tawbogi ayaba piki belate haina khangalakpasu leire SP Traffic Imphal West su aiba serol kusinakre maramasina JSC na kudakki oiba mifam pangthoklaga khongthang asi laukhalakpani adubu Para Transit
रिजर्व ओइना पुरकपदी जेसिना अथिंगबा असि कोमथोकनी हाइरे महाकना मखाताना रिम्स गेट फावरगा पैसेंजर सर्विस तौरिबा डीजल ऑटो रिक्शो पेट्रोल ऑटो रिक्शो अमदी ई रिक्शो सिंगे सोसाइटी नत्रगा एसोसिएशन की ड्राइवर सिंगना अथॉरिटी की अयाब याउदना रिम्स हाइना चाउना थारगा पैसेंजर सर्विस तौबदगी रिम्स हॉस्पिटल लाइंग बलाकपा पेशेंट कया गे पोटमांग सेमांग कया थिनना बहोनाबदा रिम्स गेट की ड्राइवर सिंगदा अवाब कया मायोकनबदगी मरु ओइना खोंगथांग असि पाइखलकपनी रिम्स हॉस्पिटल दा इमरजेंसी ओइबा पेशेंट कया लाकपदा खुदोंग चाननाबा रिम्स गेट फावरगा पैसेंजर सर्विस तौरिबा ऑटो सिंगी एसोसिएशन सोसाइटी की ड्राइवर सिंगना ख्वारंबन कैथेल माइकैरोमदगी पुरकपा पैसेंजर सिंग रिम्स गेट की अवांग थंगबदा लैबा पुलिस की बैरक लैबा माइकैदा पैसेंजर थाबियु रिम्स गेट ट्रांसपोर्टर्स ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लौरिबा वारेप असि रिम्स गेट फावरगा पैसेंजर सर्विस तौरिबा ऑटो सिंगनसु सौगपियु अमदी लमहेन तुहेनबा तौबा ड्राइवर सिंगना असिंगदा लौखलकपा खोंगथांगदा वारोबिगनु हाइखि रिम्स गेट फावरगा चेलिबा मैम सिगी मरक्तगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अयाब पीब सुनतबा प्रॉपर रिम्स के सुनतबा मखोइना रिम्स हाइदन चाउंग थारगा कोई पेशेंट कया रिम्स हॉस्पिटल से लायंग बलाकदा पोमांग सेमांग थोकबदा रिम्स नि हाइदन मोइना तोंगजबा अदु पोतु मांगख्रमनिना थीबदा अवाबा ओइरेबा अदु कंप्लेन ना रिम्स गेट की ड्राइवर सिंग लाकपा हेतार अदुना मरम ओइरगा हाइरिबा जुलाई की तारीख अनि सिदगी जुमजा कसन नुमि सिदगी दे हौरगा अखोय ड्राइव चथरगनी रिम्स हाइरिबा थारिबा खोथासे मसि लोकथोक पिरो अदुगो तसेंगना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना पिबिरिबा ओरिजिन अमसुंग डेस्टिनेशन दु निखिना थारकन चेनबियु मदुदा अखोय रिम्स गेट ट्रांसपोर्टर कांगुनसु सपोर्ट तौजगे हाइबा वफमसिमा रिम्स गेट फावरगा चेलिबा रिम्स गेट की सोसाइटी एसोसिएशन नतबा हाइबा तारे रिम्स गेट पाक तौबा नतबा सिजिंगसे अवांग थंगबा बेरेक वेस्टर्न साइड टू द पुलिस बेरेक लेबा अदोम नाकंदा थाबिरो हाइरिबा जुलाई की तारीख अनि सिदगिदी हाइरिबा गाड़ी सिंगसे अदुदा थाबिरो हाइबा सुमसु अखोयना ngasi प्रेस मीट की खुतांगदा पाउ पिजरी कुंभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए एस प्रेमचंद्रना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मनुंगदा लैरिबा मणिपुर तुरेल मपान चटपा लंबी की सरुक सिंगदा निंखाइबदगी तुरेल असगी इशिंग इमाई वांखलकपा मतमदा तुरेल की लौनंबा लंबी कारकपा याबा खुदोंग चिबम बफम सिंग यावना सेमजिन साजलिब सिंग हाकथेंगना चतुना यंगसिनख्रे बोरांगबी ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरमैन टीएस रोमेश यावना ग्राम पंचायत असगी खुलकपा ता हौजिक एमएलए एस प्रेमचंद्रना असंग सेंफम पुथोक्तना मणिपुर तुरेल मपान चटपा लंबी की सरुक खरदा निंखाइकिबा मफम सिंग सेमजिन साजलिबा अदुसु यंगसिनखे मखाताना एमएलए ना हंदकी इसिंग इचाउ अदुना वांगु संदंग खोंगदा कल्वर्ट अमगी सटर फकाइदुना इशिंग संखिबदगी रिंगबन काइखिबा मफमसु यंगसिनकी एमएलए एस प्रेमचंद्रना कुंभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की चारेल लेंगांगटाबी खुलकपाट वांगु संदंग खोंगना चिंगबा यामना हेना खुदोंथिबा थोकलकपा याबा मफम सिंग मियामना इसिंग साउगी खुदोंथिबा कयादगी मांगजौना कननबा थबक सिंग पाइखननबा एमएलए दा थमखे लोइनना एमएलए ना सु खुदोंथिबा याबा मफम सिंग थिनथबा तौदना सेमजिलगनी हाइना मियामदा थाजबा थमखी सांदेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा इंसोक लिसिंग चमापन मरीफुतरा की मंगा सुबह स्टेट असेंबली इलेक्शन दा अमदी 2002 की निपान सुबह स्टेट असेंबली इलेक्शन दा जनता दल अमदी बीजेपी पार्टी दा कादुना एमएलए ओरंबा बीडी वेहरिंग असे नुंगथिल मसागी अनाब अमनमरम ओइदुना दिल्ली की गंगाराम हॉस्पिटल दा लैखिद्रे हाइरे इंसोक लिसिंग चमापन मरीफुतरा की मंगा सुबह स्टेट असेंबली इलेक्शन दा कारब मतुंग दा राज्य सभा की एमपी ओइना अमुक चटखिबदगी एमएलए की फर्म रिजाइन तौखिबने महाकना मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यूथ एफेयर्स एंड स्पोर्ट्स चू फारमी लैखिद्रबा बीडी वेहरिंग चांदेल की चकपी कारोंगी थोरचाम विलेज ता इंसोक लिसिंग अमगा चमापन यांखैग हुमदोइदा पोखिबने महाकना हिंगलिंग मतमदा यूनाइटेड नेशनल काउंसिल मणिपुर की जनरल फाउंडर की जनरल सेक्रेटरी फाउबा ओइरमखी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंपार्टमेंटल स्पेशल एग्जामिनेशन 2025 असे मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट अयाबदा जून की तांग 19 की जुलाई की 3 फाउबा पांगथोकलगनी मरमदुना हारिबा मतम असिदा बन ब्लॉकेट जनरल स्ट्राइक अमदी मखल अमतगी एजिटेशन तौबिगनो एग्जामिनेशन असी थागदौरिबा कैंडिडेट्स सिंगसु माई पाक ओरसनो हाइना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की सेक्रेटरी एस जेटिलाना थादरोप चेरोल अमना हाइरे हौजी पाउगी मरथन अतेम ब्रेक अमतंग लौजरी Hi friends, adom na gari thau hapam matam da di afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damukta di kari section thorang lobi. Novocam health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapsari. होंगलकलिबा पुंसिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी
aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup break ki matungda mayam bamuka hana taram nokchari loina makata pa pau pizari ngasi ingen ginini pan banumita utra sanglenda hiang kumchaba sami kaubugi laitho pangthokre haina utra sanglen sana konungi thadrok pacherol man haire cherol sina makha taraduna laitho asi chahi kum khudingi chatharak pa sana konungi ingen ginini pan bada pangthok patharabni ngasi utra gi laibungda angom ningthona maira langduna khabam lakpa amadi lubloi sing yauna pangthoki haire kumasida sasan marai tadana ba amadi shasan pumna maki thawai hamchatna dana ba mirel hamfoina daba naba haiduna maisau radha mohona mathawai mami kausanduna laioi ikhai ningthogi mafamda thauni ki haire Indigenous Youth Association of Kanglaipak Iyaki Lamjing Makhada Thamagi Nongma Panba Numit Asida Langmai Jingda Leiba Lining Thosana Mahi Kiyong da Leibaki Oiba Yaifa Thoni Thorama Mangarang Pangthokre Iyaki Advisor Wai Meraba Angom da Manipur da Leiriba Maitei Singna Maraibak Mazati bu Nungsi Hanana ba Honabada Lining Laishol Chenavi Taxika CSC Ngagna Chanana ba Honabada Iyaka Punna Sadminoriba members Singna Senglaba Sanamahi Kiyong Asida Laktuna Leibak Miyam gi Muhut Silaga Awana Kokpiu Haiduna Yaifa Thoni Thoramasi Pangthokpani Iyaki Pandamdi Education Health Amadi Socio-Economic Haibasida Moru Oina Chatpalup Amani Haiki Iyakse Marui ba Pandamdi Aikogi Education Health and socio-economy haibda base obani madigi hendokna aikoina ngasi mafam jalak chaisna aikoi youth haiba singche Manipur da leiba youth maroina mainly haibada meitei singche maribak majati ninge haita din sihange haita ure ya namada magi chanabi adigi lining laison haiba thaksi khasi mayam che ngakpasna oigadoba maramna aikoi iya kaloina na chadminariba amadi saugat piriba aikoi ise isal isilina punamakna aikoi meitei gi laifam senglaba laifam aikoi sanamai gi laifam je khurmakanda leibak sigi oiba hojik tangdu leita dana leibase masi yaksina leibak miyam gi muhut silakanda tangdu leita ba khunai ama porakna bigida makta aikoi gi lakpiriba lengbireba punamakna thoi hakchang yangna maduga thabak tawjage pangjage haidana khorambiu haibasi masu aikoi gi paudam ama oina pijari Khurkhul Gram Panchayat ke Haikham Gaurahari na Chairman Oiduna Manipur Social Audit Agency MSAA gi Makhada Social Audit Gram Sabha amadi Khurkhul PRI members singna sinduna pangthokre numida sida MGNRGA gi Makhada sukiba thabak shanba sahi 2022-23 amadi PMAYG shanba sahi 2021-2022 amadi 2022-2023 gi Makhada fangkiba beneficiary singi maramda marik chuba report ama miyamda thamki MSAA gi mihut oina yojna lama amadi Aribam Joy Sharma District Social Auditor anina sarugyaki loinana Imphal West District ki Ombudsman oina leibiriba Yumnam Laxman Irengbam Santa as Chairman Administrative Khurkhul GP na sarugyaki guest singna MGNRG amadi PMAYG gi maramda tawgadaba amadi tawroidaba guidelines sing miyamda thamke mifama sida pukhatliba issue kaya miyamda marik chumna panchayat asigi GRS MIS concern amadi panchayat secretary na pakhumpi ki hare Jagat Mabungo Sri Jagannath ki matik mabunbu sakson bagi thauram senglaba ratha yatra kang singbana lakpada Manipur Pradesh Congress Committee na Manipur da leiba Hindu lining chatpa singda harau tayamba phongdokpa loinana yaifa thaujal pirakle yaifa paujel pirakpa sida ngasidagi hogadoriba thauram asina miyoibagi thamoida matam kayagi mamangdagi lerakpa phatraba charangnaba wakhal kayabo ishorgi mingkhai amadi matik magunbu saksonduna awaba kayabo kokhanbiduna miyamgi anauba
mangal amasung anoba lambi pibiba orasanu dharma jat kangluf kaya na pulaga khunda minoriba Manipur asi kalak yengthiba kaya thoktuna amatta oiba kalak pakaya asi koktuna amatta oiba wakhal aikhoi khudimak punna nungsi sanana nungai minaduna Manipur ing tapa hanjilakpa hana sunaba yaudaba tangdu laitaba lamdam ama thauram asina lakpada Jagannath mabungona pinabiba orasnu haizna cherola sina makha tarakli. Relief Center for the Welfare of Differently Abled Persons Manipur na chamaga nifu mangarak suba Helen Adam Keller gi birth anniversary gi thauram ama tera wangthon bilerakta laibang laikai asida pangthokre ngasigi thauram aduda center asigi president P Gopendro Singh amadi founder Moirangthem Sar Kumar Singh ani na luchingduna sarugyaki thauram aduga mari lainana member singna amadi center asigi unit amadi branch singi staff singna Helen Adam Keller gi photo da laisukatuna ikai khumnabasu utki. Thadau Kuki Longi class 11 amadi 12 ki amail textbook Tugil Lagil Bu Tamthil Leb Jaila Prose and Poetry Elite Higher Secondary School Kangpokpida Phongkre textbook asi Dr. DL Haukif na edit toroga Thadau Kuki Literature Society Manipur na Phongbani Lairik Phongbuki Thoramasida TKLS ki chairman Dr. Ngamkhau Haukif secretary Angkoin Kipjen Finance Secretary Jamhau Haukif Su Sarugyake Dr. Ngamkhau Haukif na Council of Higher Secondary Education Manipur na Khanghalakpagi matung inna textbook asi National Education Policy 2020 amasung National Curriculum Framework 2023 gi manahanduna puthokpani haike. Manipur Dramatic Union gi life member oina matam sangna lerambi theater amadi film gi taibangda tomthin oina ngalambi khetrimim rasina thasi gi kunda ikhang khanghodana laiki dabada ya school police land laiba Manipur Dramatic Union awaba phongdokpa mifamama union asigi hold pangthokre union asigi president S Kesoram na mayai tangbal loduna pangthokiba awaba phongdokpagi mifam aduda artist amadi member singna laikhidrabagi thawaina tangbang mapugi manakta ingna chikna lairunaba minute ani 2 minute leftuna ikai khumnabasu utke mahakna theater chakhwana ba hona biram singh amadi nahona na ningsing baga loina na theater gi thabak thoramda mention bangam loroi daba award pa amale horagani amadi lehoraba imung manungi awabdasu sarugyari hairi. Maharashtra 6-a-side indoor hockey stadium amadi Nasik district 6-a-side hockey association sinduna Maharashtra gi Nasik tapangthok kiba operation Sindu trophy at senior national 6-a-side indoor hockey championship ta sarugya kiba Manipur gi nupa gi team amadi gold medal phanglakraba nupi gi team ngasi Imphal yorokre makon Imphal di yorokpada wangkai ayangpali Lai Makaithel Apunba Lufna Imphal Airport ta taramna oki championship aduda coach oina chaluba Chandralekhana phongdorakpada team manager amadi team coach tharaga myoi kungo humdoina saba team ama Manipur gi mahit sinduna chalubani championship aduda Manipur gi nupa amadi nupi gi team animakna singthaningai oiba performance piki hairi. अखोना चचरुबा सेनियर नेशनल से इंडोर हॉकी एसोसिएशन की मखादा रिप्रेजेंट तौजरुबनी टीम कुनगा निपा लाए नुपागिना नुपीगिना टीम कुल लाए पागिसु ग्रुप ते टॉप ओरे दो नुपागिना क्वार्टर फाइनल दले ओरे नुपीगिना सुंको पोदन फाइनल से कोई लौजरपनी प्लेयर सिंह की मरकदा रेलवे दा थपक तौबा को अंगांग तरुक ले मोइदी रेलवे दा मुका कोचिंग तौरगा ले होरे कोई हरासी हलपनी कोइना हुजिक चचरुबसिदा यामना नुंगाइजबदुदी मयामना अखोइगिदमक्ता उबिरंबसे को यामना नुंगाइजे लोइसलकपदा हाउसिंग फॉर्म की मरोइबा पाव अमुक हन्ना पिजरी सही नौरिबी नुपी फारग लौसिंदुना थमलुबगी मरालदा नुपा अमा चही निपान गी जेल गी फादोक पिख्रे Jingning Khai National Highway 37 Imphal Jiribam Lambi Faunadre. Amadi Chahi Sigi Wenasu Kang Singbagi Thoram Pangthokre. Housing Fawbuki on the Manipuri Pau Matan Stelojere, Midang Tabi Punamuka Hana Kurumjeri.